Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Komisiyo y'amatora yemeje ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni yegukanye insinzi y'umukuru w'igihugu n'amajwi 58.34%, aho igise Robert Cyaguranye wamanye nka Bowen bari bahanganye bikomeye wagize amajwi 38.43%. Candidate Yoweri Museveni Tubuhaburwa Kaguta, having obtained the highest number of votes in the election and the votes cast in his favor being more than 50% of the valid votes cast at the election, the Electoral Commission declares Yoweri Museveni Tubuhaburwa Kaguta elected President of the Republic of Uganda. Uyu musirikare mukuru wo ku rwego rwa general agiye gutegeka igihugu imyaka 40. Undi mukandida nawe wari mu bavuga ko bashaka gukuraho ubutegetsi bw'igitugu mu gihugu, Bwana Patrick Boya Muriyati cyangwa se Poa nkuko bamwita bamwicaka Forum for Democratic Change, yagize amajwi 3%. Abasirikare bashaka gukura Museveni ku butegetsi bamwiceje mu myaka 34 ishize biciye mu matora, barimo General Mugisha Muntu na General Tumukunde ntawe bashije kugira nibura ijwi rimwe, cyo kimwe n'abakandida bandi bigenga. Cyaguranye Robert Bobone yamaze gutangaza ko atemera ibyatangajwe n'iyi komisiyo, kuko nkuko yabivuze ngo aya matora aranzwe n'amanyanga akomeye ndetse ngo yaranibwe. Bwana Cyaguranye yavuze ko kuba igihugu cyarahagaritse internet n'imbuga nkoranyambaga mu gihugu ari ikimenyetso simusiga ko leta yabikoze ishaka kumwiba amajwi. Simon Byabakamutegeka komisiyo y'amatora yavuze ko Cyaguranye ari ugomba kuzana ibimenyetso byerekana ko yibwa amajwi, bitawe byakaba ari umunyamazimwe. Ntiharamenyekana niba abaturage bari buhamagarirwe kujya mu mihanda nkuko Bowen yahereye ku wa gatanu abisaba. Colonel Dr. Kiza Besigye wahanganye kane kose na Museveni amutsinda yavuze ko nta gitangaza kirimo, ngo arabizi ko nta mukandida uri mu matora uretse Museveni gusa. Ndetse ku mbuga nkoranyambaga z'ishyaka FDC akomokamo banditse ko ikinamico ry'amatora ryarangiye himikwa Museveni nk'uyamamaje wenyine, mu gihe Museveni yarangiza imanda y'imyaka 5 atorewe yazayisoza afite imyaka 81. Abasesenguzi bavuze ko yaba ariyo manda ye ya nyuma ategetse. Hari amakuru avuga kandi ko ku munsi w'ejo ku wa gatanu abasirikare binjiye mu rugo rwa Bowen bakamufungirana kugira ngo atahava, ndetse iyo bakashyira bariyeri kugira ngo hatagira baza kuhamureba. Kugeza ubu biragoranye kumenya uko Abanyarwanda bakiriye ibyavuye mu matora, kuko imbuga nkoranyambaga na internet biracyafunze, bivuze ko uburyo bwose bwo gutambutsa ibitekerezo byabo ubu burasa n'ubugoye. Ninyabije muri Kongo Kinshasa, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditswe Kardinali wa Kongo Ambongo Fredore yashimiye Perezida Felix Tshisekedi kuba yarahaye imbabazi abantu benshi barimo Colonel Edi Kapende na bagenzi bari bahamijwe uruhare mu rupfu rwa Laurent Desire Kabila wazategeka Kongo Kinshasa. Uyu yishwe tariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere 2001. Bamwibukaga nyuma y'imyaka 20. Uyu munyedini wo ku rwego rwo hejuru yavuze ko urupfu rwa Muzeye Kabila nkuko bamwita rwashigesha igihugu nubwo kiyubatse. Ikinyamakuru L'actualité cyanditswe Kardinali Fredore Ambongo yibukije abanyekongo ko bose bahamijwe urupfu rwa nyakwigendera wazategeka Kongo kuva 1997 bahawe imbabazi, ariko bikemezwa n'umuryango wa Laurent Desire Kabila waje gusimburwa ku ntebe iruta izindi mu gihugu n'umuhungu we Joseph Kabila Kabange. Aya magambo yose yavugiye mu misa yo kumusabira. Naranganije amaso y'inyamakuru byandikirwa muri Kenya. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe Vice President William Ruto ngo yabageze ku umugambi wo gusenya ishyaka Jubilee ku butegetsi asanzwe bereye Vice President nyuma yo gushwana na Perezida Uhuru Kenyatta. Ibi byose birakorwa ngo Bwana Ruto azajye mu matora ya Perezida mu kwezi kwa 8 umwaka utaha yisanzuye. Ikinyamakuru Daily Nation cyanditswe nyuma yo kwegereza ishyaka United Democratic Alliance risanganwe umubano na Jubilee ubu yamaze kwinjirira irindi rizwi nka chama cya mashinani. Uko guca imbaraga Jubilee bikozwe na William Ruto bigamije kuzaburizamo amahirwe yo ku mugambi ya BBI yo guhindura itegeko nshinga wagerwaho. Abasesenguzi ba politike muri Kenya bavuze ko igihe cyose BBI itarashoboka kandi leta yarashoye imaka avagarika amafaranga n'ubukungu buhagaze nabi, Raila Odinga usa n'utegurwa gusimbura Kenyatta yahita ajya ku ruhande. Ubu iki gihugu kiravuga ko ari abakozi ba leta 50,000 bamaze kujya mu zabukuru, ngo habuze ubushobozi bwo kubasimbuza abandi kubera mikoro, kandi aba bajya mu zabukuru nabo ngo kuba amafaranga azabatunga biremerera ubutegetsi bwa Perezida Uhuru Kenyatta. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikire mu Burundi, abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika. Banditswe abaturage batangiye kubahiriza amabwiriza yo kurinda COVID-19 bambara agapfukamunwa, nubwo hari ababigize imikino bakazana mu rwenya rutari ngombwa. Ikinyamakuru Iwacu Burundi cyanditswe mu mujyi wa Bujumbura abashoferi n'abanyamaguru bamaze kumenyera kwambara agapfukamunwa. Nyamara ariko kandi ngo hari ababigize ibikino n'inzenya, kuko hari aho iki kinyamakuru cyageze ngo cyabonaga abantu bambaye amaboko y'ishati n'amakora y'amashati bambaye, ngo hari abari bambaye impapuro zisanzwe yewe n'ibikarito mu rwego rw'agapfukamunwa. Bamwe mu baturage batangaje ko agapfukamunwa kamwe mu gihugu cy'u Burundi kuri ubu bakagura amafaranga ari hagati y'1000
ndetse n'ibihumbi 2 by'amarundi